kutwaleni okay risimu leri le kutwaleni molo hinkwawo la ni nga kona u yingiseleni ku ku Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM kombetela ku xeweta mingiselo me hikwalaho nga yingisela xitichi xi ri kona u nga va kha ni yingisela la Gauteng eMpumalanga North West Limpopo na yi kumaka audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za na vana va Afrika wa vulavula hi ku haxela wona thi kusukela Amasingita Mall a studio 1 ela hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM akhensa swinene loko hi lombe ndleve ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu la mi nga yingisela xitichi lexi mi ri kona namuntlha ku ri ravuntlhanu i ravuntlhanu ra ku sungula so ravuntlhanu ra ku sungula a hi ro sungula ra n'hweti liya ya nyenyenyani hi ndlela yaleyo siku ra vunkombo ra n'hweti ya nyenyenyani lembe ra 2025 lembe ra famba muyingiseri wa mehe ku nga ri khale hi ta va hi kha hi vulavula hi ku se lembe ri herile kambe swi ri tani muyingiseri wa mina a khensa swinene mbatwile president loko va kha va vulavula na hina tolo se hi mhaka leyi lava ku twa wehe muyingiseri wa mina ku ri loko president va kha va vulavula na hina tolo mi twe yini mini yo twa ku ka mbulavulo wa wo hinkwawo fu loko va fika la va vulavula ku hi timhaka ta mati a swo va vulavula hi Xitsonga swi vula yini sweswo swa vula swin'wana loko swi fika la va vulavula ku hi timhaka ta mati va vulavule hi Xitsonga se mhaka yin'wana leyi kumbexana hi nga tsakelaka ku va hi twa wehe muyingiseri wa mina hi le ka 0860 002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswo hi swi endla laya ka hafu ku bile awara ya 12 ku fika le ka awara ya 1 hi laha wehe u dzikaka u ni byela u twe ku president va ri yini ka mbulavulo wa vona matolo u twe yini wena ka mbulavulo wa president tolo hi laha hi ni byela ku swona ku sukisela laya ka hafu ku bile awara ya 12 ku fika kwele ka awara ya 1 hi ndlela yoleyo seke xivutiso ku ta va ku ri ku loko hi tshame hi ndlela leyiwani se hi ya kwihi lawani la hi yaku kona sweswi hi laha ka ku ri ni lava ku hi kota ku va hi bula hi timhaka tihi kumbe tihi leti nga na tona ku fika laha ka hafu ku phela awara ya 12 endzhaku ka nhlokomhaka ta mahungu hi vulavula hi timhaka ta mbulavulo wa president mi twe yini loko hi vuya mahungu na misava hi ta va hi kha hi bula na mutivi wa timhaka ta ikhonomi lava hi nga tsandzeka ku bula na vona hi twa ku va ri yini vona va twe yini hi ndlela yoleyo tlhandla kambirhi aneri tlhandla kambirhi hi ta tlhela kambe hi vutisa xivutiso lexi hi lavaka ku tiva xona kusuka ka wena ku ri vulavisisi byi komba ku maAfrika-Dzonga va le ku lahlekeriweni hi timali to tala hikokwalaho ka ku lava ku swa ku bindurisa mali swa ku hi xinghezi i ku gembula hi Xitsonga i yini vinyi va Xitsonga va kona la Sunduza ka Mhengeta ni pfuna loko vanhu va tlanga makarati va tlanga michayeni va tlanga tilotho va tlanga sweswiya swa beja va kha va ringeta ku kundla mali se xivutiso ku va ku veri maAfrika-Dzonga va le ku lahlekeriweni hi timali hi ndlela leyo se hi le ku vutiseni ka wena ku ri hi fike njhani ka ku xiyimo xolexo ke kasi ke va muganga wa voningani va tshame va tala va vulavula hi timhaka ta ku va na xiphiqo xa mati swi tikomba va le ku pfunekeni vanhu lava ene hi vulavule na meyara wa Mopani so loko va te Giyani va te Polokwane ka hi vulavula na vona siku rin'wana va ku va ta hatisa va swi langutisisa ivi va tshana nkulukumba Xilowa va ku nkulukumba Xilowa hi vo va nga ta tirhana na swona swa timhaka ta mati ya le voningani kambe swi tikomba u ngeta ku lekendlekeni nchumu hi ku ni kuma hungu la ra ku komba ku vanhu lava a va se pfuneka se xivutiso ku ta va ku loko u ve na namuntlha na sweswi a va se pfuneka hikokwalaho ka yini swi nga va swi vula ku executive mayor wa Mopani swi nga va swi vula ku tatana Xilowa mi nga va mi yo tsandzeka ku va pfuna vanhu lava kumbe mi yo tshika mi nga lavi ku va pfuna ke hi ta va hi kha hi lavisisa loyi na hi kota ku vulavula na yena tatana Odas Ngoveni hi ta va lava tatana Odas Ngoveni hi twa ku kasi mhaka liya ku nga twananiwa ku tatana Xilowa va ta yi landzelerisa ya mati ya vanhu va le voningani ke laha xiphiqo i yini hi ku maveriveri mari ongeti ku ze va nga kumi mati vanhu lava va le Church View va yive mati va boxe tiphayiphi leti a ti fanele ti tisa mati hala a voningani se xivutiso ku ta va ku va le Church View mati va ma kuma kwihi naswona va le voningani vona hikokwalaho ka yini va nga ri ku pfunekeni i yin'wana ya timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku va hi landzelerisa yona kambe ni kume hungu leri a ni ku loko ri fika a ni ku a ni ri hlayi mara ni ku hayi kho muyingiseri loyiwani swa n'wi vava loko a za teka xiboho xo ni wu rhumela hungu leri swi vula ku swa n'wi khumba ri kongomisiwe ka n'wina va Department of Agriculture
very Department of Agriculture a Limpopo murimisi a Giyani next to Kremetat kuna xiphiqo groundsman loyi a fana thoriwile ku thoriwe wa n'wansati naswona isuka Vembe ti-red line gate leti ti nga va mininginisi va mahlati kwala ku nga na va Mvulagede ku thoriwe vanhu vo vulavula Xitsonga un'we na munhu un'we na vanhu va mune vo vulavula Xivenda va tlhela ku cleanara yi suka Polokwane yi ta cleana a Giyani kambe loko ku ka ku thoriwa leswiya swo thola swa ti-6 months leswo ka swi nga swa EPWP a ku thoriwa Vatsonga ntsena kambe loko se swi va ti-permanent Vatsonga lava va ha thoriwi hi pfuneni Buthpet loko ni yingisele premier siku rin'wana va kha va vulavula va tlhela va kombisa timhaka ta kahle va ku ma vona ku na tiposo leti hi nga tholaku hi ku hi thola munhu swi nga ri na mhaka ku huma kwihi hi mhaka ya ku na vuswikoti lebyi byi nga ri ku kona se mi vula ku vanhu vo vulavula ririmi leri mi ni nge le ku rivaleni ka mahlati ka mninginisi ka yinini a va kona va nga kota ku pfula gede lava kota ku pfula gede hi lava hi swo mi vulaka swona munhu wo tlilina hi ku i permanent i ta suka Polokwane a ta Giyani hi ku a Giyani ku hava munhu wa permanent loyi a nga thoriwaka aka Department of Agriculture hi leswi muyingiseri loyi a vutisaka swona se hi ta va lava va Department of Agriculture mativa minkarhi hinkwayo ni tshama ni kha ni vula ni ku loko mi vona matiko ya Afrika va kha va sukelana hi mhaka ku va tinxaka tin'wana ti tekela tin'wana ehansi a swi koteki ku mi nga tisa munhu wo pfula gede ka mahlati ku ri na vanhu vo tala ka mahlati lava hlotaku mintirho mi n'wi tisa a suka Vembe leyi kumbe a suka ka Sekhukhune kumbe a suka a Waterberg a swi koteki kambe hi ta va landa va ndzawulo ntaya la laya ka hi kwala Kremetata loko ni chayisa ntaya hi ya twa ku hi nga kota ku kuma vundzeni bya yona mhaka leyi ku fika kwihi i mhaka leyi nga ta yi languta muyingiseri wa Munghana Lonene FM mina ku Afrika wa vulavula ku tisela wona chi kusuka la Amasingita Mall hi ndlela yaleyo a ni ri ra hosi Siyandhani namuntlha va kha va ni komba ndhawu ya vona va ku va vona laha hi le ka mina veri ku na ndhawu yin'wana ve hi le Matambeni hala ka Siyandhani la ku ya ni ya ku vona ni twa ku ko endleka yini hi ta ya ku vona siku rin'wana kambe hi ku tumikisela mina 0860002543 muyingiseri wo sungula hi loyi Nhlekani Nhlekani Mhashi a he papa leyi ni ta ku yona hi leyi Mhashi siku na siku loko ri xa hi twa ku dlayiwa ka vanhu aka tindhawu to hambanahambana kwala tikweni ra hina mara lexi ni nga xi tweku i ku va i response ya ku mfumo wu endla yini kumbe sweswa ku karhi wona ku sechiwa swibamu leswiwani hi ku vanhu lava va famba na swona hi timovha kwala va ya ku va dlula vanhu mara a ni swi twi ku sechiwa ka swibamu leswiwani ku teka goza ra ku ndla ku at least swi hungutana nyana no twa ku dlayiwe vanhu ku hi xibamu ku dlayiwe vanhu ku hi xibamu a la leswaku hi fika njhani la ka ku nga endleki kumbe swa ndiwa no ka yi nga swi twi vo ka va nga vulavuli leswiwana ku va endla ti-road blocks va ringeta ku secha swibamu leswi va swi nga ri nawini leswi hetaka vanhu va tikweni ra hina kambe president va vulavule hi swona president va vulavule hi swo tolo va khomisa timhaka ta ku mapfhumbo yo fana na va operation Shanela ya le ku tirheni sweswo ku le ku tekiweni swibamu swo ka swi nga ri nawini hambi sweswi van'wana va twa lava nga tiveri ku swi kaneteni loko va kha va vulavula tolo a mi nga swi twangi a mi yingiselangi loko president va ri ku vulavuleni tolo ni yingiserile mara no vula ku no twa ngopfu ku dlayiwa ka vanhu swibamu mara ku migingiriko ya ku secha na vanhu lava va ndlaku swilo leswi ku secha swibamu leswi a ni swi twi na mi byeli papa i ntiyiso ngopfu sweswo ka vula kumbexana hina vateki va mahungu na ku hi ta vula hi ku swi kuma ku loko ri ha mahungu a ni hina hi vula mahungu se loko va nga hi byelangi ku ve le ku secheni kwihi himpela hi nge swi kumi swi tlhelela ka mhaka leyi nga vulavuriwa hi muyingiseri vhiki leri nga hundza a ku hi lava mukhomishinara wa maphorisa ya Gauteng va ta hi pfuna ku va hi va kuma hi kota ku bula na vona hi ku ve ri ku na swihehlo swa ku fana na tindhawu to vo Jabulani a ka ha sechiwi masiku lawa le a ti hostel hi ndlela yaleyo kambe amukeli n'wana muyingiseri hi loyi Nhlekani Mjani Buthpet? buto mina hi pfukile n'wina minjhani Na hi pfukile. a khensa
Na lava ku nghena nyana ka mhaka ya ku va tiko se ri bihile swinene. Ku na mhaka yin'wana ya ku humelelaka kwala nto yi timhaka timbirhi. Aka N3 ku na phorisa leri ri nga kumeka ri na vanhu lava va hijackaku titiraka la ka N3. Ivi ku va na van'wanyani futhi na vona va nga kumeka a ni tivi ku nga va ku ri maphorisa matiso or hi malama mamafonkong va nga nghena ka xopo yo xavisa swoti va mbale uniform va ku va lava manager laha va nga fika va roba mali hinkwayo. So mi qina sweswiwani mi nga ha koti ku twisisa ku mi ta tshemba mani mi tshika mani. Hikuva a mi swi tivi ku i phorisa ra tiyiso i phorisa ra Fonkong. Ku na timovha ma kuma ti printiwini sweswi swa maphorisa mi nge swi tivi ku ri i phorisa i Fonkong loko va mi yimisa mi to yima. Ka ha ri hava lomu hi nga tsutsumelaku kona sweswiwani. Xiyimo xo tika swinene ni ti vutisa ku hikokwalaho ka yini swi nga yirisiwi ku loyi va n'wi nyika kontraka ya ku printa ku va swi ntsena a nga na mpfumelelo wo printa ku fana na mali masivona mali a yi printiwi kun'wana na kun'wana. Se na lowa wa branding ya le ya maphorisa kumbexana swi nga fanelangi swi olova ku munhu a nga endla swin'wana swo fana na swona swi nga yi ka maphorisa kambe hayi sweswi mi vulaka a swi twale hela i ti-tenders hi yo problem kumbexani loko ku hela mhaka ya ti-tenders naswona loko mi ku xiphiqo i ti-tendera hi ndlela yihi. A ni luya a printaku timovha letiya a tsalatsalaku sweswiya ti-tenders a hi swa ka government. Movha loko yi huma lomu yi xaviwa kona yi huma yi nga printiwanga ivi yi yisiwa ndhawu yo karhi yi ya printiwa. Se i mali i thendara liya ene mi ta kuma ku ri tithendara teto ti le ka vona va lava va nga hehla. Se ivi na mina ni huma na ya mina movha yi ya printiwa kwele kumbe yi ya brandiwa kwele. Mi ta kuma ku ri a yi brandiwi kona leyi vona va ti endlela swa vona ku obvious loko yo ya leyi swi nga huma ku na movha ya so yi nga tala nowani a ni yi tshembi swona. Hikuva a ni na yena loko ta chava ku onheriwa business. Hikuva a ni na kona na yona mali leyi la yi printiwaku kona va kona lava printaku mali ya mafonkong. Ko va ku a ni yi na security liya ya hatsa yi tikomba ku leha yona. Mara loko mi nga yi tivi mi ta teka mi ya xava mi kuma ku na laha mi xavaku kona va nga zi va cheka no cheka vo tlha va teka va tlha va mi cincela. Swa humelela mi kuma ku a mi yi tivi ku leyi yona ya Fonkong mali ivi mi teka mi tlhamba nyika na cinci. Ni mi twini. Ni khensile votela. Enkombo ta mina. A hi swi mikisero Munghana Lona FM i 23 timinete ntsena ku bile awara ya 20 nakona ku Afrika wa vulavula ku haxela wona twi kusuka la Masingita Mall hele ka masipala wa Greater Giyani la hi nga ko hi ndlela le masipala lo wu kume ndhawu leyi kusuka ka vuhosi bya ka Siyanda hi vo hi nga le ku buleni na vona nhlekani lowu mikisero Munghana Lona FM. Ku na munhu a nga ni tsalela papila ni nga se vulavula hi roho a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi nhleka. Mjani Busat. Pfukele mjani buto mina. Pfukele swinene. Okay. Ni vulavula na Jonas ya ni la Joburg. Soweto actually. Ya a na ta khumba ya crime ku na vatsonga va nga vangiseriwa ka va vula hi timhaka ta crime. Crime leyi nga kona I don't know. And they're going to job against her. So, the woman on this thing, these guys, they're going to overthrow this government in this way. As much as we don't know who's sponsoring them. This one, so, the one Africa mapfukela matimba hi kunyajana or hi ku va munhu un'wana a tikuma a ri na matimba mo tlula munhu un'wanyana. These things loko mo languta sweswiwani hi le ka crisis kulukumba ngopfu sweswiwani. I'm not an expert ya security or expert ya anything
I'm just a mere citizen. But loko mo languta susumela agoma sweswi. Agoma. The main thing leyi fikaka indaku ku va na problem agoma. Ni yingisele miswa leyi a nga khoma masocha mele agoma sweswi. Na ku pfula ti-Google ni languta ku humelela ku vona va na vutivi byi tsana na yanga. Nga hlamulisisi kuma ku kamwani 20 years. That guy, Saulia, loko mo languta government ya Congo, as Congo. And bearing in mind, Congo level of the Democratic Republic of Congo, what are the other Steve? I was Zaire and Daulia. You come in Mabutu Setsek. I take over so why he one Laurent Kabila. Laurent Kabila, Ataiwa, Asiamwana and Alene. So the one long time Daulia, you know the minerals Daulia. That guy, this place, the Democratic Republic of Congo. But I well until it was very much because I in a government. I would say there is close to 20 countries in that country, but in that country, including ourselves, South Africa, in nation now. What do you want there? Are we going there for peace or are we going there for our selfish gain? Singaendeka kumshani kurina selfish game hi nga yi tivi ku kambe mhaka nkulu loko Afrika-Dzonga yi nghena la yi nghenise hi SADC na UN va ku a hi ringeteni ku ya tisa ku rhula peace mission. Yeah, so na mitwa kwalana ne ani sweswiwani loko mina ni ta divide vanhu ni nge vuli ku na ta divide rixaka ro karhi ta fika ni nghena ni ku ri na ta fika ni ta peace mara peace leyiwani ni ndliwa njhani because misele i ri loko ni n'wi twa karhi a vulavula na anyone can Google that thing that M23 rebel chief rebel anybody can Google leswi ni swi vulavulaka i ri na those people loko va fika lawani loko va ndla peace they didn't call me. They didn't call Tshisekedi on the table. Bona va sirhelele that place of Goma because that place of Goma for Bona is best for them. And the guy looks one a main factor and that guy is one in everybody is one in. What the Lamisa lawyer is a president is fine. What Rwanda Paul Kagame. Some of them are possible. Some of them are some fine time. And one person didn't even respond. No. You can't talk to me like that. Because ina yeleni itikitara ra UN and then yeleni itikitara AU messages. So the problem lenga laya le maybe lokuru so na watu wamotala gore ositema ni mafana withdraw which is fair and which is not fair. But the problem is so messages ndawo lenga inga laya i violence and the violence in the land by sala vele entaka kati minerals. Lethu soswane ina la South Africa lokumilango ta soswane. Let me take you back in when that's a wait. When I don't want to gain so I could tell you my some Savali. I found you without me alarm. I would see a la. You may not like what's one of Muloa nice and innocent guy and asked to you. They won't do you any harm. But the most allows one of Muloa is to Ulangu in Lain. They kill you. And I mean, it's a business as usual because they just want to stand a good pay to go. In number so my swear with a go. Why can't go you got silver off? Wamanava neutralize you. So we are not neutralizing these guys. So tomorrow the question is right. But you want to mercenaries. But you must remember one thing, who overthrow you. Overthrow with the help of mercenaries. I overthrow China. There are people who are well trained who will come and say, okay, the strategic point in South Africa, I come in CPC, I come in Beshamosha, I come in, we stop everything. So we are relaxing, it's fine, but I don't see any future. Those people, like as I'm saying, if I have a chance, it's when you play parliament at all, or commander fishing parade to that parliament. Mara Lukuru Abari, Patricia Sakame, some of that I might Magatago is a negotiator. I to come out and tell guys, I probably report that I not report that I want to probably kill one of them and was just one every criminal in South Africa. And what I to put one Ghana South Africa. And this one as I'm saying, put back when you put it. The words in the kept on the positive will matter. What can we do? Nemetri poto amena ngopfu loko kha lang taka ku loko va kha va vulavula tolo un'wana ehehla a nga zanga twa nchumu va vulavula hi timhaka ta ti border ta hina ku ti fane ti kundleka yini hi tona
kumxani swin'wana swa leswi kumxani swi nga ta langutiwa vona vo vulavula hi timhaka ta vupfhumba na timhaka ta ku antswisa timhaka ta tivisa ku ya amahlweni kambe swi ri tani khensile tlhelo rero mingisero me a hi tweni ni kumanga ya misava ya awura ya n'we ya ta va yimisekeni kusuka kwalano a hi ngeni nchika mbulavulo wa president hi mi twa ku mi angula mi ku yini mi tsundzuka ku nawu wa ha ri waluwa wa ntolovelo loko zi nghena yi nghenini kan'we hi vhiki ku endla leswaku hi kota ku siyela van'wani ene naswona swi le ku tirheni hikuva marito lama hi nge le ku ya tweni hi mpela hi ya lama ya ri ku rileni ku a ya koti ku nghena se ve le ku ngheneni kambe ke mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta yimisekeni a hi amukeleni sesi vongi n'wamun'wanati nhlekani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula hayi na mina ku langutele loko ni nga na kona ka president hambileswi maybe ni swi a swi nge endleki i ku va endla leswaku va mi fika njhani ka ku mi langutela swi nga endleki mina ni langutele ku va hi hlamusela ku munhu un'wana na un'wana or un'wana na un'wana a fikelelaka ku ya exikolweni dyondzo a kota ku a fikelela ku dyondzo ya le henhla ni vula ya tiyunivhesiti a va endli ku n'wana waloye a ya xikolweni khalanga a ni still mara va make sure dyondzo a yi fikeleli vanhwini khalanga hi ku loko mi nghena ka social media everyday mi kuma vana khalanga ya tiyunivhesiti va pasile a va swi koti ku ya mahlweni tiyunivhesiti va blokile va nga koti ku rejistara va le ku kombeleni ka rixaka ku ni pfuneni ni hakelela ni kota ku rejistara tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mingisero mghena lolena FM kombetlela nokona ku Afrika wa vulavula a hi ku tumingisero mina ntere a hi dzikeni la hi vulavula hi timhaka ta mbulavulo wa president Matamela Cyril Ramaphosa va vulavula hi timhaka to tala leti va nga vulavula hi to na ku loko va fika laha ka ku va va vulavula hi mati va vulavula hi Xitsonga swi nga va swi vula yini leswi 0860002543 ngopfu loko hi nga hi languta ka xifaniso xo fana na leswi hi nga ka xona eka ndhawu leyi ya Giyani hi nga ka yona mi ta tsundzuka ku ve na project leyi a yi ringanyetiweke kolomuya ka 500 wa mamiliyoni ya tirhandi mali leyi nga ta tirhisiwa ku va ku kumiwa mati kusuka a Nandoni ku fika a Giyani ivi ya cinca ku ya langutiwa ku yi languteriwa ku yi ta hetelela yi durhe 5.5 billion leswi ku nga xiyimo xo tika swinene hi ndlela leyo nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela sa hi dzikeni hi twa ku principal kumbe loko mi twe president va vulavula mi twe yini hi ndlela yoleyo a hi sungula ni loyi miyingiseri 0860002543 kumbe mi katisa rito ka 065 wo sungula hi loyi hleka njhani vukat hi pfukile papa minjhani hi pfukile a khensa mi vulavula na Manganyi na Freedom Park ndza ka yona leya vulavulo wa president hi vatini president va vulavuleni hi mati va vulavuleni sweswi va nga vulavula so mati wa problem leyi nga kona ka vulavulo wa president vutswete leswi nga ku hi karatini i ku loko president va vulavula ku na tiphati leti mi twaku va ku ri president a va vulavulangi nchumu ene loko ni languta lomu ka ti-municipality tiphati leti ti kona ka budget leyi president wa swi vulavulaka ku fana ku endliwa mati ku endliwa yini mara a va endli leswa ti-concert group swo monitora swi leswi vona va languti ku disturba vulavulo wa president ku bayisisa vanhu va kumeka va huma ka ku tiva ntiyiso leti like ni kombisa hi EFF manta vutsati ni mingiserini loko ni kombisa hi EFF ni twa ku ri no president leswi va swi vulavulaku vo ti vulavulela a va ti vulavuleli hi fana president loko va nghena va vulavula leswi hi rilaka hi swona swi endliwile kumbe a swi endliwangi mara hi leswi ha rilaka hi swona leswi nge se hela se va fana va nghenisa va kombisa ku ri hi rila hi mati se lavaya va ta ku hi mhani ta ku ri loko ku ri tiphati ta straight leti yimaku hi lava ku mfumo lowu wu fambisa kahle le ndhawu le hansi le ka ti-municipality ta hina hi na yona DA hi na yona EFF loko va ku endliwa mati Giyani vanhu lava a va tirhi na ANC va languta ku mati hi mpela ma endliwa na hina hi nga ta kota ku hi mfumo wa hina mi kuma ku ri
wu famba kahle mara loko wo la ta languta presidente ku ri presidente va vulavula yini va nge swi koti ku ka va nga vulavuli hi swirilo swa hina ene hambi ni tlhela ni twana lava kambe ani loko va vulavula hi swirilo swa n'wina a va fanele va tlhela va landzelerisa va vona ku swa ololoxeka ke hi swirilo swa n'wina se loko va nga landzelerisi swi vula ku vulavula ka vona ko va xongela n'winyi ku landzelerisa loko ni vula kona president vona loko va ta ni swi vulavuriwa na hin'wana loko president va ta le va ehla le makaya le tiripoto leti va kombaku to va kombiwa lomu nga ku swi basi kona ene lava kataku hina vona hi va voterini kwele ka timasipala ta hina le hi vona lava faneleke va kombisa president ku ri no patu leri wena president ri khuriwa namuntlha hi ku wena wata mara na vona vanhu va vona lava hi nga votela vona president Malema u kumeka parlamente u na vatirhi va yena va nga ka Malambele College Chavani mara a va tirhi nchumu mara a nga blame vona u blame president na parlamente hi ku mati a ma tsandzi lava va ANC ntsena na ma EFF lava nga votela Malema a va le kumeni se u ringini hi swona hi twa tora hi tele leri ngo va hi sala va politiki ya hina we blacks a va tshami ku hlangana that's why va complain DA DA ku za yi kuma tipapa ta ku ri yi vulavula swin'wana na swin'wana i timhaka ta ku vona va hlaselana hi xivono mi languta sweswi ku sayini ani mithu riqingho ra wena ri vuye ri tsema minxero mina a hi sunguriseni mi languta sweswi mi languta na ku nga sayiniwa nawu lowo teka misava nawu lowu nga teka misava mali swa ala ncina swa ala vangiseri va ta za va kwata ri le ku tsematsemeni ngopfu riqingho rero kambe swiritani 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM 22 timinete ntsena a yi xeba awara ya khume nharhu hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntere ku tisela wona nongonoko lowu thwi kusuka haleni a Masingita Mall wun'wana mingiseri hi loyi nhlekani mi nge ritunyana mingisero mina mi nge nyana ritunyana ra mina mi kota ku twala a ni tshembi mi yive foni mi nge bote va nghenela president lewa ya president va tikomba nga ri vo lo rhandzeliwa swibiko a va tivi ku humelela hi kahle ka vaakatiko mandzisi so mi swi vulaka ku ri no ku na lava tirhaka lomu ka timasipala yini vona maybe va xisa ku situation leyi yi nga xiswona vanhwini so president ka man'wani a va fa va endla leswi swo kumbe va nga famba va cheka hi voxe va ambusha tindhawu va nga tivisangi va cheka swiyimo protest hikuva swa tikomba ku loko va tiva ku president ve le kuteni va fika va endla swin'wana swo va va bayizisa so a va ambushi tindhawu va ta expose na eka switivi swa mahungu va ti expose vanhu lava nga in charge ndhawu yaleyo va tekeriwa magoza va tekiwa magoza va nga kambe va ta va tekela magoza njhani hi ku swilo swi sungula hansi ku na branch loko i ri branch yo yi hlawulaka munhu a ya ka district yi hlawula munhu a ya ka province a hlawula munhu a ya ka national se i nga n'wi hlongola munhu la nga ku yimisela voko hela xiphiqo xi nga kona hela xiphiqo xi nga kona because each and every year or each and every sona ku ta chumayeliwa swin'we but chumayeliwa swin'we that's why ku vusiwana na lavo fuma swi 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 hambana distance ya kona a yi hlangani yi va siwana swo nyenyakuwa siwana swifumu swo nyenyakuwa swifumu nemetweli botome ya swona bote nemetweli botome ne maitwa man'wana 0860002543 nongoroko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku ye angula a ku yini hilo hi nhlekani aye papa epfukeni mi nge enyana ritu epfukeni a khensa
hayi la ku angula ya ka president Yeah. president listarata ku va vulavula nchumu tlhela loko va nghenile ene xiphiqo xa kona i ku ri hambiloko ku endletiwa mintirho a yi na vanhu lava yi tivaka lava yi tirhaka hi xa xiphiqo xikulu swo endliwa swi hava spikere endzhaku ka nkarhi loko swi endliwa u kuma ku a swi hila swi nga fanela hi kona rin'wana ze ni huma ka sukwana nkosini ka hela ka nga feziwa ya ku la ka mpfula leyi laha a va fanele va veke bridjani mati ma fike ma tala se vanhu hi tlhe hi tlhotlhovela hala ridakeni mara ku pasisiwile problem ya hina va leswisiwaku la tikweni ra hina a swi nga mulanguteri hi fana na tinyimpfu leti pfumalaka murisi hava varisi and la ku vulavula nyana hi nkarhi wa apartheid mina ni endle plumbing hi nkarhi wa apartheid a ku ri na swikere leswi a swi ta swi langutisa leswi mi swi endlaka ene a swi feyile mi sungula hi vuntshwa sweswo a ku feyili nchumu leswi sunguriwaka xi endliwa xo endliwa ku hava la xi langutaka i ntiyiso president va swi lava ku swi endliwa mara a ku na valanguteri lava swi langutaka ku swilo leswi swi endliwa swona na so i mhaka leyi a South Africa yi hi tikelaka ku hava mulanguteri swo endliwa swi nga ta endliwa swi pasa swi fikisiwa sweswo so i mhaka yo tika ngopfu laha tikweni ra ka hina hi le ka masombe republic a hi le ka banana republic hi tikeriwa ngopfu kambe loko muku ku hava mulanguteri a mi lava ku va mani mulanguteri hi ku hinkwako ku na valanguteri loko ri timasipala ti na ti-municipal manager ti languta ti-directora ku na vanhu lava va va vekiwile vanhu valava a hi vona va fanele va kha va endla ntirho lowu ku fana na xibuloho hanci xi mi vulavulaka hi xona hi le ka tati mina ne laya a ku endliwe thangi ra mati ma swi vona va ri endla va chela ti-concrete va ri hayeka endzhaku ka nkarhi ku ta fayiwa i wesiya ku tlhela ku sunguriwa hi vuntshwa lava langutelaka kona va ti-engineer va kwihi hi hava mati na ma swi vona ku hava ti-engineer ta ku langutisa vo endla vanhu va ri voxe va gcina va heta endzhaku ka nkarhi swa fayiwa swi tshama nkarhi so ya hina xiphiqo ngopfu tiko ra hina president va vulavuri kambe a ku na leswi endliwaka problem lomu tsemalima a ku vo vulavula ntsena mara swo endla ku hava inkomu na metweli papa na khensa swinene vo vulavula ntsena swo endla ku hava we u ri yini hi le ka masombe republic laha hi nga kona a hi ta vatwarini lava loko a handla sweswo vanhu va nghena va phindelela a hi nga swi tshama swi twa ku na masombe republic a khensa xiboho lexi mufambisi wa xitichi na muhumelerisi wa mina hi nga xi teka ku hayi a ku ngheni munhu va siyerisana swi le ku tirheni eku tweni marito yantshwa na miehleketo yintshwa masombe republic i rin'wana ra mihleketo a hi amukeleni n'wana miyingiseri loyi hlekani a hi njhani vuteti buti wa mina hi pfukile minjhani hi pfukile a khensa hi la ku nghena ka leyi ya masombe republic ya minkarhi yo tala mimbulavulo ya president yi tala ku yingiseleka yi twi nga ku yi kahle yi vulavula leswi hi lavaka ku swi twa lexi ni vona ku nga ku a xi le ku humeleleni president every year a va na yona corrective action plan hi ku loko va ta vulavula a va fanele already va cheke hinkwaswo leswi va nga swi vulavula lembe leri nga hela ku ri swi endlekile i ncini swi ku swi va swi nga endlekangi ku endliwe yini ku lunghisa ku ri swi va swi endleka hi ku heta tshameki hi yingisela ku xilo xi ta endliwa ivi xi nga endleki a swi hi pfuni nchumu ku fana na liya mi phindelela ya 500 million to 5 billion a yi make sense mhaka leyo a hi tlheleleni le ndzhaku hi languta i Xilewa Express yo Gautrain project ku na yona yi sungule yi budgeteriwe va ku ve yi ta teka 7 billion
all of a sudden 21 billion akunhlekanga nchumu hi swona. That's why na sweswiwani 500 million yi jika ya tswala 5 billion. Mina hi ku ya hi mina, from a layman point of view, it doesn't make sense at all. It doesn't make business sense ku ri a hi nge quotation ya 500 million se hina hi nganda quotation yaleyo hi mise the right price hi 5 billion. A swi make sense. Leswi ni swi byela ku swona swi vula ku ri vanhu lava nga ka swiyimo sweswiya swa le henhla ngopfu va ve va tshama hansi va ku 500 million loko la ta share yona hi ta sala hi nga ri na nchumu, yi ta heta hi project a hi yiseni yi ya ka 5 billion hi ta share mali ya so hina hi nga ta va hi ri busy kwalaya. Ma yi twisisa? Ivi swi va swi ke swi pasisa kwalaya hi tshama ku hi rila hi corruption. So loko president a vonisa sweswo swa ku hinkwaswo leswi va nga swi vulavula aka the previous state of the nation address va swi cheka ivi va famba va languta hinkwako lomu a swi fanele swi endleke kona ku swi endlekile na. Vanhu va lava va nga thola vona va va nyika ti-report ku ri leswi hi ndlini leswi a hi endlangi mhaka yini. A va ta kota ku loko va vuya va ri na mhaka yo khomeka yo tlhe yi tshembisa, because swi tikomba ingaku the whole political arena ya South Africa yi khome at ransom hina as community. I'm not going to blame the ANC, I'm blaming all the political parties ku swilo leswi a swi le ku tikeni mhaka involvement ya vo hinkwavo. Hikuva a ve le ku lunghiseni swilo swa onheka ha vulavula kwalomu hi vulavula kona mara a hi voni ku lunghisiwa. Ati yin'wana na yin'wanyani mi ta twa yi khe khumbiwa aka corruption yo karhi mara a hi pfi hi twa ku ri ku endleke yini mhaka ya corruption yaliya. So president le ndzhaku va cheka ku leswi a va hi tshembise lembe leri nga hela swi endlekile na loko swi nga endlekangi va vuya va ta hi byela ku why swi nga endlekangi. Loko ku ri ku patu ra ka Maphata ri khuleriwile ku va lava ku vhaka ka Maphata kumbe ri le Holofani, a va vutisi ku why patu ri khuleriwa loko la ta vona na. Yi ndza hi ni budget yo khulela mapatu ya gravel ya fanele ya maintainiwa hi ku ma khulela no tlhelo ka patu a ma le ku fetiweni mapatu. So i swilo leswi va faneleke va swi languta va vuyisa report ya ku leswi a hi te hi ta swi endla hi swi endlile, swin'wana leswo ka hi nga swi endlangi leswi a hi le ku sindeni hi mhaka ya ku hi tsandzeke lana then hi ta kota ku swi tivisa ku president va famba na hina hi ku ya hi leswi hina hi lavaka ku ntirhiwa swona, not leswi vo va hleketaka ku ri loko va hi byele swona hi ta tsaka siku rero. Mara loko swi nga ri ku humeleleni lembe hinkwaro ta ve hi kwateni hi yimele another state of the nation address, hi yimele another time ya ku vota. Nemetweli botwameni kheseli sweswo mi nga swi kombisa swa mati ya lama ya 5.5 swa Shilowa Express, Gautrain swi endlekile na le ka Medupi. Medupi yi sungula la mara loko se ya hela yi ri le yi tlhe yi nga helangi kahle. Kavani kheseli tlhelo rero mi nga ta na rona botwameni. Ti-project teto letikulu botpete loko mo ti languta corruption ya le hi tshama ku hi khe hi vulavula hi yona a hi nge vulavuli hi munhu wa xihlangi la nga le ka procurement, hi vulavula hi the senior politicians aka country irrespective of ku ri va le ka party yini va ri involved. That's why loko ti-engineer na va lava nga ti-expert va nikete budget ya ku project leyi ta teka budget ya so va vuya vo va fika va kaneta ku ri ku va va na experience yo ta sweswo. A vo kaneta hi ku a hi swona, va kaneta hi ku luya a nga endlangi budget ya ku vona va ta shera mali muni. Nemetweli papa ni kheseli swinene tlhelo rero mi nga ta na rona ha vula hi ku ha mi amukela ka Munghana Lona FM. Tsundzukani mavonelo ya n'we hina hi ngheni helo ka mavonelo ya n'wina hi ndlela hiyo yaleyo. A hi sunguleni hunta hi laha hi ta vuya yisa mahlweni ka nongonoko Afrika wa vulavula kambe ntsena endzhaku ka mavhengele lawa. Clientele Funeral. Tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Hi sweswo mi yingisela Munghana Lona FM nkaye timineta hi seba awara ya 12 nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM hi ku tisela wona t kusuka le ni studio 1 hi le Masingita Mall a Giyani. Hi kaya ku hi loko ta twa wehe ku u ri president va te yini ka wehe tolo loko va kha va vulavula u twe yini wena hi ndlela leyo. Un'wana ku mina mbulavulo lowu hinkwawo a ni wu twanga hi ku a ni ri tivi ririmi leri va ri tirhisa, ni yo twa ntsena loko va vulavula hi ku mati hi ta makuma hi ku se a va vulavula hi Xitsonga. A hi kuti ku wena u ri yini 0860 002543 un'wana mi yingiselelo nhlekani na lembe lerintshwa. A hi papa le pfukini hi vatomi hi ngo vona buti
hayi pfukini man. Okay. Leswiyani eBotpet va nga swi vulavula hi Xichangana or Xitsonga na hina van'wana hi swi twini. A ni tshembi ku i swilo leswi a va swi tsalini le ka speech vo yona fika loko va fanele va khumba swa mati swi va tela amhleketweni ku yin'wa tipolitiki ende va na vutlhari ivi va swi tsundzuka ku hey kambe ku na project yin'wana hi nga yi sungula from Nandoni to Giyani ende vanhu hi vunyingi lava a va fane va benefita ka that project va vulavula Xitsonga ivi va yi khumba hi Xitsonga. Mo ni mi byela ku why loko ve a ku ri na plan ende a va swi tiva ku va la ku nyiketa vanhu matirini loko mi va yingiseli loko kha va ya mahlweni va yi va khumba department leya energy va vulavula hi Eskom vete loko va heta ku vulavula hi Eskom in 2 weeks time Minister of Electricity u ta briefa tiko a outline a plan. Yeah. Then hi la ku nga na plan la ya ku ya endlisiwa ku yini. Hina laha wala ku buwa sweswi ya ku hi pfuka namuntlha hi tsaka ku loko ka hina president na Xichangana wa vulavula swi helela kwalaho. A hi mhaka ya ku kumbexani va swi tiva ku a hi mhaka ya ku kumbexani va swi tiva ku yaleyo plan yi kule ku tirhiweni na yona ve le ku tirheni ku vona ku vaaki va kuma mati ka miganga yaleyo ya 55. A yi kona eBotpet mata ku hi endli va vonini vakulukumba lava ne va hi xaviseli damu ro hi ri mama ku ri hava chumundeni ende hi le ku ri mameni once loko wa ha twa vaakatiko loko hi kuminyana platform ka ririmi ra ka hina va nghena va la ku explaina swilo leswi va nga swi twisisiku ku tipolitiki ti tirha njhani va yingiselini van'wa tipolitiki va tsakisiwa hi swona ku hi xitotsi tala va ri ku lahla va lahlini lava and will continue kha hi va tirhisa mo ni mi nyiketa example eBotpet loko va sungula president loko va ta nghena as a president va vulavula hi smart city la Lanzeria how far va zi va mi nyiketa update so va ya kusuhana ya ku heteni manjeni ti-term ta vona hi 2020 ku duma mali hi COVID-19 va ku ta va ku ri na commission or inquiry ku fambe billion va ri ku humelela swiyini sweswi how far and we are quiet hi ta fika hi yingisela va ta na swin'wani and then hi cinacina last year ku ri na vo titswalo sweswi a hi swi tiva va vulavula hina ni yo twa sweswi va Xichangana and then swi twa ku va ri ku ta humelela yini do a ku na lexi nga ta ku humeleleni kinga i ku vele ku hi mamiseni ka damu hi le ku ri mameni van'wa tipolitiki it's very painful mata hi December ni ri kaya ni attenda ko swin'wani va ku nkarhi wo vulavula council loko a yima a ku mi ta ni khomela a ni ri busy ngo a mfane mi ni tsundzuxini daswa mapatu ma nga khurheliwangi mina hi va I'm telling you about aku a rivela a fana tsundzuxini ku patu makhulelwa hi ku tsundzuxiwa yes a swi tiva ku kuna kosi u ri u yi vitanini gandaganda yi ta khurhela mara a rivala a fana tsundzuxiwini a ma swi tiva kosi hina makaya hina swo leswa swo kosi u ta spenda 2 weeks hi vulavula hi swa less than 5 days and you ask yourself ku i councillor loyi a fana va na diary each and every morning loko pfuka before huma ndlwini ya wena u fika office u pfula diary ya wena ku la mugangeni wa mina yini lexi ni fanele ku ni xi lunghisa ni nga xi nota down and a fika a mahlweni ka tshungu ku a ni rivele loko n'wana yo ni tsundzuxa ni ta hi khomela and move ene ku tlhe ku nga vi xiphiqo vutomi byi ya mahlweni ku nga vi na xiphiqo futhi so ile mamiseni ka damu unfortunately majority va weledi ka that trap so van'wa tipolitiki va hi byela leswi hi lava ku swi twa and we move lava ti tiva tipolitiki ku hana wun'we nga ta fika ka yima la a fika ku yi kona EFF kwale College Chavani why nga lweli mati those people don't even share the responsibility fambani ka mayor's committee mi ya vutisa ku i vo mani va ti-political party tin'wana va nga kona go and check the official leti nga na power ka College Chavani mi va vutisa ku i mani a nga ri ku associated na ANC mi ta kuma ku hava na wa hi 1 mi hleketa yi ta endla yini EFF vo to fika va rhasa se ku nga ta va ku ri na council but mayor because u nghenisiwe layani hi van'wa tipolitiki laha nga ta consulta kona i vanhu va ANC
aba izweliki ke mi tshama mi twa ku Meya Maluleke u tshama ya consulta ka caucus ya EFF ku ni pfuneni vakulukumba hi leyi plan ya mina ni la ku endla hi leyi a nga endli mara wa consulta ka caucus ya ANC and ANC took a decision va n'wi nyiketa kwa ya implementa. You can come la moyeni and then hi ta blame ku hi laha EFF hi ku loko munhu a la blame-aku u ri va disturb va endla hoyihoyi. The only thing ku va destabilize ti-plan ta ANC loko va tanga kahle hi sweswiya swo va ta tlulatlula va ya le na le loko va tlulatlula mitlhelo va blame hi ku ti-decision a ti tekiwi kona ka council layani ho pfaliwa matihlo and then swi endlanga swilo swi paseni ku na laha va hlanganaka kona ka ti-caucus ta vona where they take a decision. Are EFF there? Are DA there? No. So I remember Dam ya my friend Baba survive of the fittest. I don't be kahle lembe ku ya mahlweni. Eko. Survival of the fittest. Ya. I am keleng ngwa big sere lo hlaka di be keleng ka bukela lona FM a ka rena mone la 0860002543 select minute mbiri yiva awara yan'we a hi tweneni lo hi twa ku a nga hetisela ka timinete letimbirhi ti nga sala ke nhlekani nhlekani a hi minjhani hi pfukile minjhani buto mina hi pfukile niye mo ni botalaka lava na Douglas Matholo kwa ku rhula leri botalanga mina ni nga vula leswi ne aka mhaka ya president va vulavule ntiyiso wa fika leswi va nga swi vulavula ntsena hina vaakatiko va vona lava va rhangelaka a ku na lexi hi xi endlaku hina lexi xi endlaku i ku va hi ti onhela swilo hi tlhela hi ku president a nga ndlangi swona ku ri ku president wa swi tiva leswi a swi endla i nota tibukwini loko swi hala ka ku yiva a ku yivi yena ku yiva hina mara hi ta ku president a nga ndli swona wa swi vona kambe loko loko swi tala ka ku yivi yena ku yiva hina mi vula yini ni vula hi leswi loko president a ndla swilo a notisa swilo a humesa ti-budget a humesa timali ku endliwa swilo lava nga ta va byela ku va president a nga swi voni hi hina vaakatiko hikuva ni president a nga swi tivi ku vaakatiko va loko endzeni ka mitirho ya tiko ma swi vona ti tiya ku nwa hina matafuleni president a nga tshinele kwalano ma loko president a endla swilo hi ri president a nga kati a nga ndlangi swona ku ri ku president wa swa ku yena u endla yini ivi n'wina mi nga ndli swona mi ya nwa tiya hi ya nwa tiya hi tshama hi bula hi ta hina hi tsonela van'wana hi nga lunghisi swi swa tiko ku tsonela van'wana hi vula ku lunghisa swa tiko lero kahlekele xa hina xikulukumani i ku va hi moxa tiko ra hina hi hexe hi tlhela hi ku a swi ndliwaka swona inkomu khalani ni mi tweli papa ni mi tweli khexeli swinene tlhelo rero 0860002543 nan'wana ka Afrika wa vulavula a henhla ka nhloko i awara ya n'we a hi kumeni mahungu ya misava na vonge n'wanati hi ta vuya yisa mahlweni ndzhaku ka mahungu ya misava hi bula na tatana Miyelani Holeni kambe sweswi a hi tweni mahungu Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Minjhani botpet na chindani kwalano ni la ku khumbanyana leya sono botpet mavoni ma mina botpet speech xa president swilo swin'we leswi vulavuriwaka botpet ku nga va ku lo hambana malembe mara ku vulavuriwa swa yiwani and remember loko aza a vulavula hi mhaka ya mati a swi khumba hi ririmi ra Xitsonga wa swi tiva ku masayiti ma vo Giyani Malamulele mo tala a ma na mati wa swi tiva that's why a swi khumbi hi ndlela liya Botpet. Abshen Botpet akhensa njindani Afrika wa vulavula visemsiboyini la Ivory Park bonani man mavonelo ya mina hi lamoa aka mbulambulo wa president tolo le ka sona president a swi tikomba nga ku hi voho xirhambiwa a hi vona va nga rhamba vanhu ku ri tanani tanihi president ya tiko mi ta yingisela ku ri hi mi khomele yini loko ni langutisile swi tikomba nga ku
va ha ri na trauma ya ku Trump i vulavurini na president wa Rwanda i vulavurini a va nga ri ku concentrating ka nchumu tolo me no twa va nga vulavulangi nchumu na sweswi va nga swi vulavula hi ririmi ra ka hina loko va vulavula hi mati swi tikomba nga ku kahle ko va ku bayizisa rixaka no endleka fane swi nga endlekangi hi ku ya hi mina mara vo swi tikomba nga ku va ha ri na trauma ya Trump na trauma ya president ya Rwanda. Clientele funeral plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki eka wena na va ndyangu wa wena. Tiplan leti ti hakela mali ku nga se hela 24 wa tiawara, ti katsa mbuyelo wa grosa, vutleketli na ku pfuriwa ka maribye. U nga khavara vanhu va 13 eka plan yin'we. Kuma kurhula ka miehleketo namuntlha. SMS munghana eka 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Tingwenya tlhelo varhangeri va loko Masandawana va na ntirho wukulu wo teka mikutlunya hinkwayo ya Etluarcop. Kambe mabhakabhaka va pike xiyimo lexiya xa le henhla va lava ku hundzula ntsindza lowuya wu va wa ntima no basa. Miguel Cardoso u tshukisela ni mahlo na Jose Ribeiro ku ta fiwa leyi i Betway Premiership. Hlalela ntlangu wo saseka eMzansi. Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates FC mduvela lowu wa 8 February hi 2:30 na Ndzhenga twi eka SABC 1 na 3:30 eka Munghana Lonene FM wa ukuma hi olova na le ka SABC Plus wu tisiwa eka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. sweswo mingisela Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM i 10 minute ntsena ku bila awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula xiphemu xa vumbirhi lexi khensa swinene loko mina na n'wina hi kha hi famba swin'we eka nhlekani lowu lava ka hi languta ku president va vulavurile tolo kambe swi hi veka ka xiyimo xa njhani hi tlhelo ra swa timali tanihi tiko tiviwa timhaka ta ikhonomi tatana Miyelani Holeni kusuka ka Ntiyiso Consulting va koho la layinini la tolo swi vuye swi nga ha fambi kahle kokwalaho ka swiphiqophiqo swin'wana swa vuthekiniki leswi nga kule na vulawuri bya hina kambe sweswi hi na vona la Holeni nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM. Enhlekani khala yingiseri a hi sunguleni la ka ku tolo loko hi kha hi vulavula na n'wina riqingho ri hi tsema a mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku futhi i nkarhi wa kahle World Bank ya ku humesa ivi riqingho ri tsema kumbexana hi nga sungula kwalana hi nga se languta leswi president va nga vulavula hi swona. Inkomu swinene a na ha vula leswaku loko hi langutisa eka outlook ya Afrika-Dzonga hi ku ya hi swa vukorhokeri World Bank a yi humese report leyi nga kumeka yi ri karhi yi langutisa hambileswi a yi langutise ngopfu xiyimo xa dyondzo ndzeni ka tiko kambe va kote ku va va endla na projection ya ku kula ka ikhonomi ya Afrika-Dzonga ku yi ta kumeka se yi revisiwa yi suka ka 0.8% yi ta ya ka 1.8% eka lembe ra 2025 yi ta tlhela yi tlulela ehenhla ka 2% in the medium term leswi vulaku hi malembe manharhu lama kumekaka ma vekiwile ya mid term ya kona kambe xikulu ngopfu xa kona ikhonomi yi ta kula swinene hi switwile na president va vurile ku yi ta kula ikhonomi va projecta ku yi ta fika ka 3% kambe swa ha kayivela ngopfu swinene ngopfu lero ku katsakanya leswi a ni swi vula i ku loko ikhonomi yo kula hi xiyimo lexi World Bank yi vulaka xona xa 2% swi vula leswaku swi ta teka 60 years ku va tiko ra Afrika-Dzonga ri kumeka ri va a high income country leri swi vulaka leswaku ri kumeka ri compete na matiko lama nge le Europe lama kumekaka miholo ya kona kumbe class ya loko hi langutisa middle class va kumeka va ri ka xiyenge xa kona lero ka ha ri kule ngopfu na ku va hi kumeka hi developed country. Se loko mi ta mi yingisele president na ti-projections leti nga endliwa hi World Bank swa vulavurisana hi ku vona ka n'wina? Swina hi nga vula leswaku loko hi langutisa leswaku World Bank loko yi projecta 2% na loko tiko ri ku va lava 3% impela swa vulavurisana kambe swa vulavurisana kambe swa ha kombeta leswaku eka leswi president va nga swi vula xo sungula hinkwaswo leswi va nga swi vula hi nga vula leswaku va kandiye kahle va kumeke va ri karhi va swi veketela kahle na swona
kambe nchumu lowukulu ngopfu hi nga wu vulaka i ku xana implementation leyi na ti-constraints leyi kumaka yi ri kona ka economy yi ta pfumela ku kota ku va ku fikeleriwa hinkwato makungu lama nga kuma ya bohiwile no vekiwa na. Kambe leswi hi tsakisaka ngopfu i ku loko va langutisa mhaka ya mintirho na ku kula ka ikhonomi va hlamurile sweswo. Loko va langutisa mhaka ya ku aka va ri an ethical as well as a developmental state va swi hlamurile naswona na ku va va ku hunguta vusweti naswona va kumeke swi hlamuriwa kahle endzeni ka vulavulo wa president. Leswi vulaka leswaku na le ka budget hi ta vona leswaku swiyenge sweswo swinharhu swi ta kumeka swi ri karhi naswona swi ku vekeriwa sente a tlhelo ka swona. Minkarhi ya ku tala holeni n'wina vativi va ikhonomi mi tala ku vulavula hi swin'wana mi swi vitanaku structural reform ku kumbexana ku fanele ku endliwa leswi na leswiya hi ndlela yaliya. Loko va vulavurile tolo president va vulavula na hi laha ti-project ti nga ta famba ha koho loko mi tlhe mi swi pimanyisa na sweswi mi tshama mi kha mi vula swa ti-structural reform swa vulavurisana ku pima ku hi nga hetelela hi va ka xiyimo xa kahle hi ku vulavula ka vula Xitsonga xa vula xi ri i xongela n'winyi. Va tlhela va ku va ri no swin'wana leswi hi nga swi vulaka i ku xikulu ngopfu lexi nga kona hi ti-structural reforms ku na leswi swi vitaniwaku operation Vulindlela i program leyi nga kumeka yi vekiwe hi president ku yi kota ku va yi pfula kumbe ku susa swirhalanganya leswi nga kona endleleni ya ku va ku implementiwa ti-project. Hambi na twala khalanga so operation Vulindlela yi kumeka yi ri na nkoka swinene ngopfu ku swo sungula ti-constraints kumbe swirhalanganya leswi nga kona ka infrastructure ya swa magezi swa energy na swin'wana na swin'wana hi leswi fanele ku va swi karhi swi susiwa ngopfu endleleni economy yi kumeka yi ri karhi yi famba. Kambe loko hi tlhe hi famba hi vuenti swinene structural adjustments and reforms leti fanele ku va kona swi vula leswaku ku fanele ku langutiwa na ku ha tshame na swicelwa kumbe le ka swicelwa le ku kumekaka ku ceriwaka maribye ya hoxiwa xikepeni ya famba ya ka matiko laman'wana. Lero swo fana na sweswo hi fanele hi cinca na structure xa ikhonomi ya hina leswaku yi nga ha teki ngopfu yi nga ha focus ngopfu ka ku ceriwa maribye ivi se maribye ya kumeka ya ri karhi ya famba ya vuyisa sweswiya hi value ya le henhla swinene hi fanele hi maxava. Lero ikhonomi ya hina yi fanele yi kota ku va yi beneficiata yi kota ku va yi manufacturer yi kota ku va yi endla swilo swo hambanahambana hi ndlela yaleyo. Ha ri kule nyana hi ndlela yaleyo hambileswi president va nga kumeka va swi vula leswaku ku fanele ku va na beneficiation ku fanele ku va na localization ku fanele ku va na digitization ku fanele ku va na decarbonization va swi tlhela va swi longolota hi ndlela yaleyo. Kambe ku va swi humelela sweswo na laha hi nga kona sweswi swi ta teka ntsengo wo nyawula swinene swi ta teka na miehleketo leyi fanele ku va yi ri karhi yi cinciwa no cinca structure xa ikhonomi ku fikelela lahaya. Leswi nga positive i ku at least va kumeka va ri karhi va commita president ku ta va na 100 billion yi nga ta va kona in 5 hi malembe ya ringana 5 ku pfuna mabindzu lamantsanana. Ku ta va na innovation fund ku ta va na jobs boost fund ku ta va na fund ya infrastructure hi ndlela yaleyo. Lero sweswo swi kumeka swi ri kahle ngopfu swi kombeta se ku ri na ku basa ka miehleketo ku endlela leswaku swi kota ku va swi fikelela la swi fanele ku va swi fikelela kona. Tanihi va Ntiyiso Consulting minkarhi ya ku tala na mi twa mi kha mi ringeta ku pfuna ka mafambiselo na hinkwaswo kambe ku na xiphiqo la eholeni xa timasipala. Swi tikomba ngeti van'wani va ri ku tiko ra hina ri ta kota ku famba kahle timasipala ti ta fanele ti va ti fambisiwa kahle timasipala ti ta fanele ku langutiwa ti-funding model na swin'wana na swin'wana. Mi vona loko mi yingisele mbulavulo wa president na xiphiqo lexi hi nga langutana na xona xa vamasipala swi vulavurisana ku swi nga hlomuka ivi se hi va na vumundzuku lebyinene tanihi tiko. Xo sungula analysis leyi nga kumeka kumbexani mbulavulo wa president hi nga vula leswaku eka Ntiyiso Consulting a hi lave ku karhala matimba hikuva hi ri karhi hi repeata leswi hi kumbekaka hi ri karhi hi swi vula kumbe hi hlanganaka na swona. Loko president va kote ku va va swi twile swi hi tsakise ngopfu swinene ngopfu hi mhaka yi sungula lawani. Loko ku ta kumeka ku ri karhi ku anakanyiwa ku local government na timasipala ti ta va ti tshame njhani ku tsariwe phepha leri vitaniwaku local government white paper ya 1998. Lero loko hi hlayelela ku 1998 a ku ri malembe ya mune kusuka ka democracy
namuntlha hi le ka 2025 lero a hi se fika na le ka 30 years ku va masipala ti ri karhi ti tirha kambe ku na leswi a swi vitaniwaka ku ti-assumptions loko hi sungula hi ti-assumptions hi ku timasipala ti ta tirha so number one va ku timasipala ti fanele ti va a business ya government in the public sector yi fanele yi kota ku va yi koleka revenue ya yona hi yoxe fikela ka 90% lero 10% hina eka national hi ta kota ku va hi va lasa yona ku va ta kota ku va va endla yini va yisa mahlweni mitirho ya vona kambe loko hi langutisa na ikhonomi yo fana na Giyani hi nga langutisa ti-economies hinkwato a Limpopo to hambanahambana hi ti vutisa ku hi tihi timasipala leti kota ku va ti fikelela ti nga na ti-industry ti nga na base na revenue base leyi kota ku va yi fika ka 90% ya leswi va fanele ku va va yi koleka a ti hlayanga lero sweswo swi vula ku ti-assumptions teto kumbexani vhumbevhumbe yaleyo yi kumeke se yi nga ha fikelelekangi lero swi vula leswaku structure lexiya xi ya tirhisa swona swa local government se swi vula ku xi fanele xi cinca ku anakanyiwa hi ndlela yin'wana xa vumbirhi operating model kumbe matirhelo ya yona a swi tiva leswaku ku na ti-representatives public representatives ku na ti-administrative officials hi ndlela yaleyo ku na accounting officer structure xa masipala na loko hi nghena ka ti-department ku tlhela ku va xavisa gezi kumbe va xavisa mati na swin'wana na swin'wana swiyenge sweswo swi fanele swi kumeka swi tirha njhani ku nga kumeki ku va na xikweleti lexi kolotiwaka Eskom ku nga kumeki ku va na xikweleti lexi koletiwaka kumbexana water board ku fanele ku ring fence njhani ti-functions teto kumbe ti-functions teto ti kota ku va ti tirha hi ku kota ku tiyimela kambe ti ri karhi ti ri ndzeni ka masipala ku fikelela swiyenge hinkwaswo swo fana na sweswo lero swo fana na sweswo hi leswi fanele ku vuriwa ku swi ya tirha njhani timasipala ku na ku ta va na ku cinca ku ya kumeka ku ri karhi ku hoxiwa njhani mali kumbe ku endlela leswaku yi tirha kahle masipala hi ku ya ka swiyenge swa timali ku fanele ku cinciwa yini kusuka ka fiscus hi ku sweswi timasipala ti kuma less than 10% ka mali leyi humaka fiscus national yi khoma 45%, provincial yi khoma 43%. Va pfa va hoxa ti-grants tin'wana na tin'wana leti fikaka ti lunghisanyana switanana kambe mi kumeka ku a swi lunghiseki ku fikelela lero ku laveka ku va na ndlela leyi kumekaka yi ri karhi yi ehleketiwe kahle yi tlhe anakanyiwa kahle yi tlhela yi mpfapfarhutiwa kahle ku endlela leswaku ya fikela laha yi nga ta ku masipala loko ku ri ku masipala wu le ku kuleni kumbe wu le ku developeni wu kumeka wu nga xoteriwi wu kumeka wu ri karhi wu endla mapatu wu kota ku va wu dilivhara mati na gezi na ti-services to hambanahambana hi loko wu fanele wu ve njhani. No ni mitwe lole ni mitweni khesiri swinene tlhelo rero mi nga ta na rona ma swi tiva musi hi ta mi nyika vhiki mavhiki mangani hi mi nyika leave ya vhiki leriya rin'wani loko tatana godongwani va ta ha mi lava hayi se ni pfumerile ni ta endla sure ku na ti-network na swin'wana na swin'wana swi va swi kha swi tirha ku hi ta kota ku bula na nkarhi wo leha ku tlula lowu. No inkomo holeni na khensa swinene i kulukumba miyelani holeni lava hi bula na vona tiviwa timhaka ta ikhonomi lava hi bula na vona kha hi langute ka timhaka ta mbulavulo wa president hi ndlela leyo kusuka le ka Ntiyiso Consulting hi va kha va vona ku hi kota ku va hi twisisa timhaka leti kantswa nomboro ya hina i 0860002543 veri mile ku heteni mali hi sweswo beja mile ku ringete tinhlahla na statistician general Risenga Maluleke va swi humesile ka Statistic SA ku ri ku na timhaka ta ku beja ti nga ti famba ku mahlweni se ivi lava va tivaka timhaka ta mali va ku ndlela yo olova yo lahlekeriwa hi mali i ku beja hi fike njhani la ka ku beja ta swi langutana ku hi vuya mahungu ya misava a ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava awara ya 2 sweswi na ha lava ku twa ti-voice note leti mi nga va kumeri na tona mi nga hi rhumela ku ya amahlweni hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini mi khome tihi timhaka hi ndlela yeleyo lava hi kha hi bula na vona tanihi sweswi ni nga mi byela i nkulukumba Miyelani holeni kambe ke a hi tekeni riqingho rero na ti-voice notes kambe a hi sunguleni hi hundza laha Botpet Khalanga kwalano na mi humelerisi na ta vulavula nyana hi ya mhaka leya president Cyril Ramaphosa loko president va la ku tiko leri ra South Africa ri tlhelela ematshan'wini a va tikisi milawu vanhu va nga ngheni ku rhandza la tikweni kahle a wisi police force swa police services swi onha ku tiko vanhu va ha ri hava vuhlayiseki makaya
va ri hava vuhlayiseki ematirhweni, va ngheneliwa tinese, va ripiwa, va ngheneliwa maphorisa, va tekiwa na swibamu hikuva swigevenga swi na ti-right. Se a va vuyisi police force back, milorho wo tiko leri swi veka normal. Inkomo. Inhlekani Khalanga na muhumelerisi. No twisisa ku xivangelo lexi nga endla ku president va vulavula hi Xitsonga loko va vulavula hi mati. I mhaka ya ku va swi tiva leswaku ku na project ya mati leyi nge le ku va kayakayiseni a Giyani. Leyi ku nga khale va karhi va kayakaya tiministara va cincini, and then na va vakache ko tala leyi va karhi va endla switshembiso swa ku that project yi ta humelela ene ku ta fika sweswi ya ha ri ku va kayakayiseni. Xivangelo lexi nga endla leswaku va nga yimexeni yona specific that project i mhaka ya ku kwalani a ku ta laveka na leswaku va ta na solution kumbe va ta na ku rhengu ra vo hi rini leri sweswi va nga le ka roho ku endla leswaku that project yi fikeleleka. Ene ku vula ntiyiso president va fanele va ta na rhengu ku va ku nwa mati ndhawu liya swi nga vi na ndhuma ntsena swi helela kwalani. Emkasi ka Ndhambi, inkomu. Ehlekani botphet xikan'we na muhumelerisi wa n'wina no twile mbulavulo wa president ka siku ra tolo ngopfungopfu kwalaha va nga fika va vulavula hi Xitsonga loko va vulavula hi timhaka ta mati leswi a swi tikombeni ku ri va swi kongomisa ka xifundza xa hina xa Limpopo ngopfungopfu kwalaha hi huma kona Giyani na Malamulele. So no vulerisiwa ngopfu lava va nga le kusuhi ka president ku ri minkarhi hinkwayo va vulavula hi xilo xin'we, va fanele va vulavula hi xilo xin'we lexi va swi tiva ku ri hi xona xi nge le ku karhateni ka vaakatiko. So hi fanele hi twisa ku ri president va vika nkunguhato wa mfumo eka leswi wu nge le ku swi kunguhateni, a hi vona va implementaka. Ku na lava nga hava xerisiwa matimba ya ku vona leswaku swilo sweswo swa humelela, hi vona va fikaka va dyiwa hi byasi va nga ha vona ku ri va le kweni loko se ku fika nkarhi wa ku ri sweswo swi sungula ku humelerisiwa swi ya vanhwini. Inkomu, mina u ri Maudi Dyambu la Trechville ka yela ka halala. Ahe botiphet la ku angula aka le ya president ya sona. President va vulavurini va twini mara problem ya vona a va fulfill ti-promise ta vona, va tshama va karhi va yi hembela, va tshama va karhi va yi hembela always. First speech xa vona va te I have a dream to build a big city. Na sweswi a va tshamile va vulavula na hi swona sweswi ko va ku a va vurini va is a dream. Hlekani botphet na ku xeweta na vayingiseri na ku nghena ka leyi ya mbulavulo wa president. Mina ni vona president ko va simu ra chela mani, mhaka ya mati khale ka swiphichi swa va vulavula hi swona mara ku na ku cinca. Load shedding khale va vulavula hi swona mara ku na ku cinca. Mhaka ya nyuwani leyi va nga vulavuli hi yona hi ta ku dlayiwa ka masocha hi ku vhela nkarhi lowun'wana ma nga dlayiwi na ku hlamula ka president ya America. Leswin'wana swa xipichi xa vona ko va tshameriwa maxelo vo vulavula swin'we ende a swi ndleki nkingga ya kona. Inhlekani Khalanga na muhumelerisi. Hi ku langutisa ka mbulavulo wa president wa tolo va vulavulini hi swilo hinkwaswo leswi va nga swi vula na ti-infrastructure na ti-development hinkwato leti va nga swi group-isa swona. Se loko a vo hi byela kahle va hi veka erivaleni ku swi ta sungula endzhaku ka lembe ximali kumbe swi ta sungula sweswi na, ku ri hi ta kota ku va na ku langutela hi kha hi swi tiva ku hi langutela hi ya kwini. Loko sweswiwa hi to hi langutela hi ri a xinyamini, ma ni twisisa, hi nga ri na direction ku hi langutela swilo leswi swi yaku kwini. Mavo hi vona swilo leswi hinkwaswo nga swi vulavula hinkwaswo swi include employment rate leyi opposite ya yona ku nga unemployment yi nga henhla swinene. So loko a vo hi byela ku hi langutela ku swi ta endleka rini, ma ni twisisa. Inkomu. Hi rito eka lava va ri pfumalaka, Afrika wa vulavula. Kamukela lona FM akoma ndlela kulo sa second tingani ya ka mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ku hitwa ku ya ta va yimise ku yini ya hafu kupela awara yan'we evusuka kwalano veri kule ku tirheni timali to tala leti ti nge le ku lahlekeni a tintiweni ta hina tanihi vaaki hi ku beja. Se xivutiso ku ta va ku ri ku hi fike njhani ve mi beja ngopfu maAfrika-Dzonga evusiwana
kumbe ku endleka yini ke hikuva van'wani va tlhela va vula ku a va si tshama n'wi vona munhu a nge i yime kahle hi mhaka wo beja kumbe ma n'wi tiva n'wena a hi mi twanini hi le ka 0860002543 kambe a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise kwini nhlekani rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula siku leri ku nga va na imbizo a tsakani president va fambisiwe hi swi tlhela swi ni hlamarisa hi ku ni tshama Israel hinkwako lomu a ku deployiwe maphorisa ya metro hinkwako va controla tirobot leswi vulaka ku hlambisiwa n'wana loko ku fanele ku ta va yini n'wana tshama nga basanga jaratini siku leri veke ku ta va mi vule kahle tolomu ku loko vo ku ta president a Giyani mi ta kuma ku ndhawu leyi hinkwayo yi fanele yi basa swi vula ku ko decoratiwa matihlo ya president ku a vone nga ku swilo swi kahle loko a heta kusuka swi tlhelela vutshan'wini bya swona ene sweswi ma ku heta ku swi vula swi tiyisisa leswi mi nga sungurisa xiswona mi ku president va swi lava ku swilo swi ndliwa kambe lava nga laha hansi vo swi tshika swi khisama hi matsongo i twa ku vava ngo n'wanuna luya hi tiko ra yena loko a vona leswi nga ku humeleleni tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mi ntsena munghana lonene FM makomandela 0860002543 hi le ka na hungu ra president i hungunkulu namuntlha leri hi vulavulaka hi rona kambe a hi lavi ku twa ku hi nga kota ku pfunana hi anamisa miehleketo hi twa ku i ncini xi endlaku ku hi helela hi timali hi kha hi ringeta ku beja ke hi va hi kha hi susumeta yini ku vulavisisi byi ri i ndlela yo olova ya ku lahlekeriwa hi mali ku beja loko se a ni tivi ku n'we mi ri yini n'we mi tirhaku hi swoho swa mi vuyerisake kumbe swo ndlaku mi dzumba kambe mi kha mi nga vuyeriwi hi nchumu ke loko ku ve mi lava ku vulavula hi swona naswona hayi nandzu hina hi ta va hi kha hi ya mahlweni na mhaka leyi hi nge le ku buleni hi yona nhlekani lowu hi ndlela yoyoleyo a hi tekeni lowu mi yingisera ro sungula hi twa ku hi angulaku yini nhlekani mi amukeleli ka munghana lona ahee minjhani hi pfukile papa minjhani hi pfukile swinene a khensa mi la ku vulavula hi leyi ya madayizi kumbe mi la ku vulavula hi leyi ya president swa madayizi a hi swi tivi no swi nghenela a chava no swi khumba hi leyi ya president a ku na xiphiqo yana ni mahlweni okay na khensa swinene inkomo papa president va vulavuli kahle ngopfu leswi va nga swi vulavula swi pfula tindleve ta vaakatiko va kota ku twisisa ku a tikweni ra hina president va vulavula va ya kwihi va kombi yini ni vula leswi hi mhaka ku ku na leswiya swa NHI I mean vulavula njhayini a ni ngheni ka ndhawu ya wrong a hi ndhawu ya wrong leyi yo ndhawu ya kahle i khale ka hi mi lava mi nga ngheni masiku lama se ha mi twa a khensa swinene se loko va vulavula hi mhaka liyana ni ri ni twa va pfula vaakatiko ku va swi kota ku swi vona ku va ya kwihi va pfula hi ndlela leyi loko munhu wo ka a nga tirhi a vabya u ta lava ku ya ku tshunguriweni naswona ntiyiso se ene vanhu vo tala ngopfu la tikweni ra hina a va tirhi se loko va kha va nga tirhi va kutani loko wo ya ka ndzawulo ya dyondzo u ta kuma ku kha ku xota vatirhi i ya ka ndzawulo ya leyi va nge va lava tshunguri u ta kuma ku kha ku xota madokodela se va pfuli ndlela ya ku komba vaakatiko ku lava ya ku kona a va yi kona ku lunghiseni ka swilo sweswo vo lahlekisa vaakatiko hi ku loko ku kha ku xota madokodela loko wo ya ka ndzawulo ya dyondzo u ta twa ku xota mathicara mangani ku ya hala wani ku xota vatirhi vangani
loko u ya hala ka kwale xidokodoleni ve le ku strikeni a va wu kumi ntirho xana ku ya tirha vo mani ka vutshunguri byebyi va vulavulaka hi byona ene a yi ri mhaka ya kahle loko a va rhanga va kota ku lunghisa mhaka ya mintirho ivi se va ta kota ku ya mahlweni na rendo leri se yi ni tsundzuxa mhaka liya ya ku ceriwa ka masirha vanhu va nge se vabya se hi lava president va nga kona leswi vulaka ku na nchumu leswi vulaka kona Ay, maestre va per cavolo la tanta güey. Mire, escuchar eso entonces chama que le escuchar va a ser ahora va a ser más. Mar ama cheruini so man pela masira la ma. Ama cheruini so man pela okay. Ama cheruini. Okay. I am getting one ming seri. It was 0860002543 one ming seri. Hello, nhleka. Imam kiri kamgana lona na FM nhleka. Enhlekani Mpukile. Epokele mjalo papa. Ipukile. Akela sabarino. Nakubalabala ile yamadayizile. Balabala niyo. Botphethe nun'wana wa vanhu lava ni nga nghena hi nhloko ni nga swi tivi ku ta huma njhani. Swilo leswi Botphethe loko mo swi languta kahle swi endliwe hi ndlela yin'wana ya ku tshembisa ku siku rin'wana i ta va n'wankumi hi swona ene a hi swona sweswo mali yi to ya yi kha yi famba masiku hinkwawo a ku na nchumu lexi nga ta pfuka i xi vonini xi tisanyana ku cinca vuton'wini lembe leri nga hela kwalomuya ka vuma November ni lahlekele hi 4,500 hinkwayo hi siku rin'we ntsena hi swona sweswo tolo ni lahlekele hi 2,100 hi swona sweswo loko i kha i tlanga Botphethe swi va kha swi ku endla leswiya swo swi ku nyika nyana i khoma nyana i ku ni khomini swi vula ku swa kha swi ya kona a hi tekeni mo hoxa 500 rand loko mo hoxa 500 rand mi ta tlanga xi nga mi fikisa na le ka 1,000 mara loko se mi fika ka laha ka 1,000 laya tanihi loko mi kha mi vula masiku hinkwawo mi ku mali a yi tali mi ta ku kumbe ni ta fika na le ka 2,000 mi nge swi voni sweswo xi ta tlhe xi vuya xi ta yi teka hinkwayo mi ta tlhe mi hoxa yin'wana na mindzuku swi va kahle so a ni voni laha ku yiwa kona hi swona swileswi kwalani ku na van'wani ve nge hi vo va gambling board lava va dyondzisaka timhaka ta responsible gambling sweswo swa ku tani a mi swi twi swinavetiso leswiya swi tikomba mingiseri luya fambini a ku na radio fambini ani swi tikomba ku ri na xiphiqo nyana la mi nga tana mi ta vona ku swi tikomba loko ni vulavula swin'wana swa hlwela a ni tivi kumbexani i xiphiqo xa vuhlanganisi hi ndlela yaleya ke mi yingiseri ma ha ri kona a va ha ri kona emakumembirhi timinete ku nga si ba awara ya khume mune kwala ka Munghana Lonene FM a hi amukeleni n'wana muyingiseri loyi nhlekani emamukeleni ka Munghana Lonene FM inhlekani aye Botphethe aye bot mbalala na Paul Mahoshi suka ka Mapiyani aye Mahoshi hey ni nga ku vulavula ya gambling ya ya mhaka ya gambling ya hlupha Botphethe mina loko nghena loko kahle loko ni nghena ku na misa n'wana ku khoma 29,000 so na mina tibyeli ku nda khoma same time na namhlanje sweswi 29,000 leyi njhani yi khoma ku tirha ku khoma nyama 800 1,000 mara yi swa costa swi lava ku munhu a tshama ka swi tlanga masiku hinkwawo se loko ku ri ku swa costa hikokwalaho ka yini vanhu va kha va nga tshiki hi ku swi tikomba ongeti a swi pfumeli
maybe ka mina kahle leswi ndzi vona na ndhawu leyi ni tirhaka ka yona a ni holi mali ya enough, so always ni kumeka kha ni ringeta ku at least ni kumanya ximalanyana xa ku pfuxanyana during the month ku ni kota ku nyana loko ku month end ni kumeka ni ri na malinyana ya xaku nyana, that's why ni kuma ku a wu tshikeki mara still swi kumeka swi le ku dyeni. ene twanani mi ri yini a mi holi mali ya xapu leyi mi yi tirhisa ku beja mi yi kuma kwihi? Yo ku tekiwa ka leyo yo ka yi nga ri ya straight ku munhu a ta kota ku tatisa ku at least loko munhu o kumanya 2,000 nyana or 3,000 nyana a xikarhi nyaka n'hweti nyana a ta kota nya ku pfuxa nya nkarhi wo leha nyana. Ivi kasi yo tlhe yi nyanya ku xotisa. Se loko xi dya xi tlhelise munhu ndhawu. Se a mi tshiki hi yini mara swa tika nyana kwaku hi nga vuli maviti ma vanhu mara va kola va endlaku swikweleti every day loko ku tlanga ti-game every day munhu a meka sure ku a lombanya xi 150 na 100 randi 30 randi 40 randi ka xi dya every day, and then loko se a kuma mali leyi month end a tlhela a teka mali liya a nga ka salary leyi a yi cinina yi kumaka a ya pheja swikweleti lexiya u tlhela continue food the next month a kha a ndlisa sweswo nkarhi wun'wana munhu wa heta vo ma 4 years or 3 seasons kahle kahle 3 seasons 4 seasons a nge se khoma mara still u le ku bejeni. Ku bejiwa ngopfu yini? Mi tlanga bolo no a ni nga tivi van'wana mara mi tlanga bolo at least na ku ni bayizisa nyana laha ni banya 800 1,000 nyana mavona. Kambe ma ti nyika nkarhi mi tsala ku ni tirhise mali muni ku kondza ni kuma 800 ni tirhise mali muni endzhaku ka loko ni kuma 800 sweswo ma swi tsala kumbe mi swi languti n'wina siku mi nga kuma 800 mi kuma 800? A ni swi languti loko no swi languta ni lava a xi ni swi lava ni lava ku beja ntirho za ni kuma mali lo hlaya nyana. Okay, na mi twi mingiselo khetsi ri tlhelo rorolero 18 timinete a se ba awara ya 12 ya 14 aya amukele n'wana mingiselo lo nhleka hayi xikani prophet la ku vula yona ya madayizi ya madayizi leyi nghene hi nhloko prophet ku ya huma njhani hi Steve ya huma njhani hi Steve prophet swona swi nga kokana swona swi kokana swinene prophet mala hi nga kosi swa ya humiwa njhani hi Steve hikokwalaho ka yini vukwami Steve ya huma njhani mo tshika a ni madayizi a ni na swi lava muli madayizi na swi lava muli madayizi mampela kambe mi nga teka madayizi ni vula ku a ni loko ku ri ku madayizi mo tshika xinavetiso lexiya xa counseling lexiya ha xi tshama eku xitweni nkarhi wun'wana na wun'wana brapet ma ku yiwi na ku yiwa ene a ku humeki laya a ku humeki loko u nghena u nghenile ku tsandza yini na mina a ni nge ku a ni nge mi byeli swa ku tsandza yini hi nge mi byeli loko mi tshikanyana mi tshikanyana mi tshamanyana 2 weeks nyana ku na xin'wana xi ti n'wi vitana xi ku tlhelelani leyi loko mi tlhelela mi fika mi khoma yo 1,000 rand or 2,000 rand loko mi tlhe mi teka mali yako mi tlhe mi tlhelisa koho kwale se hi famba hinkwayo se a ku humeki ntiso ya laveka ena a ku na loyi ni nga mi vona va ku hi yindlu leyi yi akiwile hi mali ya gambling a ni se yi vona yaleyo a yi tivi se loko mi nga se yi vona swi vula ku mpela mi nge lungi tshikani mani mi tshikani a swi lava ku tshika brapet a swi lama heyi a ku humeki a ni na mi byela swa ka loko wo nghena ku humeki brapet loko mi nghena mi nghenile a nga ha humeki laha a yi tivi swa ku hi zama xo xinavetiso leyi kwale ka counseling maybe hi nga lunga hi swi tivi swi lava tani zamani kumbe swi nga lunga makwavo ta vanga swona swa ku hi nga zama hi lakulu na mi twile poto wa mina khetsa swinene ya swi vula ku masivona ku ncindani hi fanele hi vulavula na lava va vola va xinavetiso lexi va vulavulaka hi xona va hi hakela mali hi va nyika nkarhi ivi va ta dyondzisa rixaka ku rixaka ri le ku mbombomeleni ri lava ku huma a ri swi koti ku huma se swi vula ku la mi dyondzisaka koho a va mi twi se tanani mi ta dyondzisana ka munghana lonene la va ta mi twa la ma va mhaka koho ta va landza hi va byela ku hi na nkarhi lo vayingiseri va hina va le ku rileni na ve ri laha mi va dyondzisaka mi ri kona
va lava ma dyondzisaka va ri kona hi ta hetelela hi mi tisa laha mi ta kota ku dyondzisa kona va mitwa a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku hi angula a ku yini hi ndlela leyo 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana London FM mina na ha ri Khalanga Pat Mathebula a hi twi un'wana mingiseri hi twa ku hi ta na timhaka nhleka Butete papa mulavula na mina Makhanzima me van'we na loya ri prime minister ya le Transkei no va mavizweni wa yena enkomo se n'wina mi ri ni vulavula hi yona le gambling Butete ya mawala ka malamula la renkeni ka vamhani lava xavisaka matamatisi na swilo hinkwaswo laya since ku fika Hollywood yi fika yima kwalaya na mhani xavisa kwalaya ni wili hi wili lero na gasi a ri banana hambi ri ta ku ri xavi lero vakheguli yi byele yoni vanhu Hollywood leyi nga laya tshikani mavito ya mavhengele ya vanhu a ku na loyi a sindzisiwaku hambana na mavito ya mavhengele ya vanhu hikuva mi ta hakela mi ze mi ya fika makumu leswi mi nga ti vula na vito va ta mi suwa mi nge he pfuki leswi mi nge mi wili hambana na mavito ya vanhu ni mi tiyo Butete ma vona gambling yi danyela ngopfu lero na sweswi no tshama ka ni tsandzeka ku xava gasi ra matamatisi nyana na koka nyana moya se loko no mi xavela gasi ra matamatisi mi nge he mi ya beja mi ta xavisa rona mi tlhelela kaya ya loko ro xava ku ri ra xava ri ri tlhela ri ti xava ende vula ku a mi ku mi ndla yini kahle mi nghene njhani a hi lava leyo tala mali leyi se yi tsandile swo ni ku a yi kumeki se hi ve tlhelela ndhawu ho lavo leyo hi pfuxa tanihi n'we mi nga hi pfuxa mara a mi swi tivi ku vanhu lava hinkwavo va lava gemburisaka ve le ku laveni ka mali a mi swi tivi se ni vona mukhalabye wun'wana a fika a ha ku hola mudende kwalaya a fika a nghena laha michinini laya a teka 200 rand a yi tlhava yi ba teka yin'wana ya mbirhi ya minharhu mata yi ba 2100 na leyo yini leze ni koka na xitulu mata jiluka nyuku mata mudende nyeli mina wa bimdende hinkwawo ni vula ku se mi hleka n'wina ku ve na n'wina mi we xitoko mi yo tshama kaya ni wile ni fikile mina na ha tlheleli a na ha tlheleli hayi minkarhi yo tala loko vanhu va wile va vula sweswo mi na ha tlheleli leswi na ha ngheni mara loko se ya pfukinyana i tlhelela kweleni hayi mara laya hi le ka sathani ni nge heyi hi le tiheleni ni nge heyi laya Butete hayi no ni mi twile buti wa mina ni mi twile sorry mani swi ta lunga swi nge lungi swi ta lunga mara ho ti veka ntshembo ho ti tshembisa loko u ti kaneta swi to ka swi nga lungi ni mi twile buti wa mina ni mi twile ni khenseli swinene tlhelo rero mi nga ta na rona eyi katika a ho ti hola ku ti bulela ku nga ra vutlhanu kambe leswi mi nge le ku teni na swo swa vava ma vona loko i lahlekeriwa hi 2.1 leyi nga ta rindzela masiku ya 30 ku tlhe ku vuya yin'wana swa vava mara nyuku wu va u kha u vanga yini ntumbuluko wu va u vanga yini ni vula nyuku wu va a hi kumeni va mavhengele ta va ya yisa mahlweni ndzhaka leswi
ente sumingiselo mkana lona FM lo sala 10 minutes ntsena ndaka 10 minutes ya kama unge msava ya awara ya mbiri andaka mango walawo hiloko se nangona ko dzumba na mina uya mahlweni nan'we kwala ka mkana lona FM to barkona ai ngobeni na motha ku sukura bunkombo ra ngotla nyanyanyane le mara magedibiri makumembiri mthan ngwana mingisere ako awulo kuvulavula ni nchumu itimakata ko kuna ntlangu mindoko hayi ina ntlangu wa tisupano swa bolo hina hi vulavula swa bolo la hayi na lawo ti haxela hi vulavula hi swa Afrika na leswi swi hi khumbaka hi ndlela yoleyo ku na muchudeni wun'wana a ngo i kombela ku pfuniwa ku na muchudeni wun'wana a nge i kombela ku pfuniwa i ri endla lembe ra vunharhu i dyondza University of Mpumalanga muchudeni loyiwani se i ri kombela ku pfuniwa kambe ni ta mi hlayela email ya koho andakala ku ni teka mingiseri loyi a nga la layini ni nhlekani kalanga wena papa kokupo Ritsuri a Cape Town tolo va ka va vulavula president va mbele na suti yo ndliwa kwala Afrika-Dzonga kambe ke ina loko ni swi langutile khalanga loko hi vulavula hi mbulavulo wa rixaka laha rixaka ri fanele ri tekiwaka so mo swi teka ku fana na rendo loko mi ke mi teka gondo mi fika a mpfhukeni wo karhi mi languta ndhaku ku hi suka laha kumbe hi suka le namuntlha hi laha a no hleketa kumbe ku na leswi mi nge i template n'wina mutichara kumbe template leyi va ripotaku hi yona a yi pfumeli ku va rhanga va vula ku loko hi vulavula hi infrastructure kumbe ti-project letikulu eka mbulavulo wa mehe eka malembe ndzhaku ndi mi tshembise leswaku hi ta endla leswi na leswi ma swi tiva ku ni hecenyeta mani hi vone leswaku hi endle laha na laha kusuka laha ku yi mahlweni hi ta endla leswi na leswi a ni vona ingaku swa ngopfungopfu ka ti-infrastructure project ti ni tsakisile ngopfu 900 and something billion loko ni languta ni nga tivi ku tindliwa lomuya madorobeni lamakulu lomuya ku nga na swikepe kumbe na ku kwalaya hina va mbuyangwana kumbexana hi nga kuma bridge ro karhi ro tlula le milonga mbirhi a hi tivi kumbexana ho jaha right ni hundza kwalaho khalanga ni langutisa ka leswo tala leswi ni ta nyika xikombiso xa leswaku ka vuxaka bya matiko me le handle a ni lavi ku nghena ngopfu ka tona a no ti chava hi laha ni nga tshaha swo karhi ku at least a va ntlangi bana ni ba vo lo hlamusela ku tiko ra hina loko swi fika ka timhaka to fana na leswi Amerika yi vulaka swona hi timhaka ta nawu lowuya wa ku tekiwa ka misava ku nga rheyisiwi hi yimela hi ku tiko ra hina ri famba hi milawu mara loko hi ta ka switshembiso leswi swi khumbaka vaakatiko ni sure president va dya va lalela na cabinet ya vona lero ni nge va soli 100% ni no hleketa ku kule ku gobagobiweni kumbe aida ka hina va tirhela mfumo kumbe ka van'watipolitiki hi voxe that's why ni ku kulopoti Ritsuri ni twa ni nga swi twisisi ku humelela yini ene ni nge vula ku le ku humeleleni nchumu ni ta va ni endla xihoxo hi ku tiko ri le ku fambeni kambe a ri le ku fambiseni leswi mehe ni swi lavisaka swoho ene a ni vuli ni tshama ni ke ni vula ku no loko ni ri ka xikundzu a ni vuli ku ni nga teka santeni ya ku jaja ka xikundzu va nga chava na vakhegulu kambe i ncini swi nga ringanela hina mo ni mi nyika xikombiso xikolo lexi va nge i mayeke pfuka ku nga nghena va tele ngopfu va yisa va ka xikundzu va Msimeki va jaji va the late Collins Chavani va professor Chauke a ku hlaya ku xurha xa lo tshamisa sweswiya ivi ni ti vutisa ku ri no impela loko o pfuka etiya Chavani a nge lahleki xikolo lexi wa swi tiva i xisiso swi nga xona leswi nga hambana nyana ko va na ti-container no nyika xikombiso hi ku ni nge pfumeli ku president loko a vulavula swilo swi ve swi halaka mara se ni languta ndhaku i khale ni ri kona la misaveni ku ri impela ku tshembisiwe leswi swi vula ku swi le ku endlekeni swo endleka ka tindhawu tin'wana ivi hina hi nga swi voni yi kwihi GIS yi n'wi nyika information ku hayi leya mali ya lembe leriya ri nga hundza kumbe tinkarhi lowu nga yi endle leswi na leswi ku hi ta kota ku tiva ku swo ka swi nge se fika ka hina kambe kumbexani siku rin'wana ri ta fika loko va ya ku campaign-ini vanhu hi ta mi akela swikolo hi ta mi akela titliliniki hi ta mi endlela mapatu a ni ri a swi endliwi loko no swi veka ka scale of 1 to 10 mina ni vona ingaku no ku na 0.5 loko swi ya ka tindhawu ta ka hina laha hi lavaka ku phela loko ni languti veri sona a ni langutangi ku ri no veri va endlela
vanhu vo karhi ni ri na mina ni suka ni ri na ku tshemba that's why loko va gangisa tivhoti va ku no hi ta mi endlela a ve ri hi ta pfa hi endla swin'wana kwihi kumbe hi ta endla un'wanyani a khoneni hi ta mi vona a ndzi tshama ni swi twa pfuka ni tswariwa so disappointment ya un'wana i ni vutisa xivutiso xin'wana miyingiseri ku a ni tivi kumbexani ni nga va na mina ni yo ka ni nga swi yingiseli ngopfu a na ha vilerisa hi ku laha ni famba kona a ni kha ni swi yingisela ka xiyanimoya se laha ni famba ko a ku ri ha gezi kusuka ka Sekgopo ku fika Giyani se a ni hlamala ku why ku ri ha gezi ku ri ha load shedding nkarhi wo leha ku byi vusiku lebyiya se i ri kasi bullet train ya kusuka Gauteng ku ya Limpopo yi helele kwihi hi ku a nga twangi ku vulavuriwa nchumu a swi zangi swi khumbiwa kumbe mi twi kun'wenani mi nga va mi swi twi kumbexani a ni lo cucululu a ni swi twangi a ni lo cucululu kwala ka television ni langutisa a ni nga languteli swi ku twa sweswo ntsena kambe sweswo na mhani swi twangi loko ku swi tile nkarhi wun'wana loko ni ya nwa mati hayi mi ta rivalela se khalanga mu ni hetisa ni ku loko president a vulavula vakulukumba lava nga la a vo ngo lun'wa mibvanyo loko va ba mavoko a ku fane ku langutiwa missionary ya hina ku ri i va mani lava tsandziyaka ti-bricks leswi nga endleki hi ku hetiseka ku fana loko swi huma ka ti-president hinkwato kusukela kwale ka Mandela hi ta ka Thabo Mbeki hi ta ka Jacob Zuma ivi hi ta kwala hi nga fika kona impela vo fafada vanhu lava makhomredi mo tiya lava va nga hi lwela ntshunxeko na hina kwala ndzeni hi khi hi bibinyuka ivi hi ya vulavula hi fafada hi nga koti ku landzelela swilo swi kota ku endleka ku vula ka n'wina mi ku no ku na vanhu va nga boha tithayi van'wani va mbele ma overall mara swilo a swi le ku fambeni ko va na xipuku la xikarhi khalanga ku na xipuku muni no swa vava swilo leswi khalanga ayi papa sweswo mi yingisela Umkela non FM kumbexana nga kuma wu hetisela ncina hayi mina yena manethu loko mi ri hava ni ta vhentlha email mina yena 3 2 1 hayi ku hava hayi gimeteni mani lava email ya ku na munhu n'wana muchudeni n'wana nga ni rhumela email la a ku ni kombe ku pfuniwa a ni tivi ku mi ta kota ku n'wi pfuna kin'we mi nga ta va mi ni yingiserini kama ni ta tsaka loko ma kota ku n'wi pfuna yingiseri loya a ni ta tsaka swinene loko a ma kota ku n'wi pfuna n'wana wa xihlangi hi ku leswi a swi vulaka laha swa vava i rindla lembe ra vunharhu Simango u rhumele ka email address yi kasi wena hikuva na ha xi voni email ya nga ni rhumela kambe nga ri ni rhumeri email ni yi vonini kwala loko ni kha ni hlaya hi le i ri yena Simangaliso Mabunda a nge ni kombela ku pfuniwa va ka yena ni kombela ku pfuniwa vito ra mina ni Simangaliso Mabunda ni suka a Mpumalanga Canningmore Bay ni muchudeni a University ya Mpumalanga ni endla diploma in hospitality management and a ni fane ni kha ni endla lembe ra mina ro hetisela lembe leri kama ni swi koti ku titsarisela hikuva ni kolota xikolo NSFAS a yi hakelangi mali ya mina ya lembe loko ri sungula sweswiwani ni na xikweleti ni sayinini lexiya xa admission of debt and the payable amount is 32,267. I can't manage to drop out on my final year. I'm asking everyone to donate what you have for me. I'm even trying to sell essential items like laptop. Please do help and share. Se sweswo i ri kombela ku pfuniwa mi nga ni byeli ku Xikwembu xi ta swi vona i lava ku pfuniwa munhu loyiwani ka swilo swa vutomi byebyi nomboro ya yena hi leyi 071 188 2184 071 188 2184 ringetani ku n'wi pfuna n'we mi nga kota ku n'wi pfuna muchudeni loyiwani a kota ku va a ya mahlweni na xikolo xa yena hi ndlela yaleyo na mi nga ni khumba loko ri ku a mi yi twangi kahle nomboro hi kota ku vona ku hi n'wi pfuna njhani ha swi tivi va tele lava lava ku pfuniwa kambe hi nge swi koti hinkwava kambe yalava nga kateka rhumela email yi fika a hi ringeteni ku ndla swin'wana nchumu hi nyumisa Sathana nongonoko lowu humelesiwe hi Nchidani Eric Mabasa ya nga tshama studio 2A kasi ke nongonoko Zuma na mina wa landzela na Ike Ngoveni kasi ke la a ni famba na Sunduza wa Kaminga mbala siku lerinene ku hela ka vhiki ku tsakisi n'we mi nga ta ya kwa hala ntlangwini wa bolo luwa wu nga duma na wo mi xiyaxiya va nga xokoli matihlu ya timovha ta n'we tata
Edzani, Nkowankowa, Giyani Lekapani. Uyikhola kahle eka 92.6 FM. Munghana Nene FM, Makomandlela.